Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yunihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadisihi ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Al-hadis kama qala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Amma ba'da. Sadatinal ulama'il kiram, sataja para alimul ulama, sataja para masyayikh, sekastajana abtina amul ja'aki. Langkong-langkong sataja para masyayikh, para kiai dari Majlis Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Jufri Aing Penai. Langkong-langkong patana semulja Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Marzuki Jufri. Sareng sataja para masyayikh epon ajunan sataja para masyayikh dari Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ad-Diniyah Somperbato. Langkong-langkong patena semulja Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Khoyaki Malik. Ajunan sataja para masyayikh. Saya abtina tak sempat ngaturaki asma-asma akung ajunan situng persitunga karena hal kak dinto saking banyakna para masyayikh serabu nyoon pangapora. Sekastajana abdina amul ja'aki, bapak-bapak petugas kantor urusan agama Kecamatan Kadur. Sekastajana abdina amul ja'aki, sahibid da'wa wa sahibil manzil, kakanda Dr. Andes Kiai Muhammad Khalil min Haji Harun, sareng Nyai Ibu Musamma, sareng sedaja keluarga besar epon Ika Dinto, sekastejana abdina amul ja'aki, sedaja tokoh masyarakat, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Pamaro yang saat ini dihadiri oleh Bapak Mutin Desa Pamaro Eki Kak Dinto, Ustadz Haji Farid sekastajana abdina amul ja'aki. Tak lupa juga Cakanca Al-Banjari Remaja Masjid Darussalam Pancoran Pamarokadur Pamekasan sekastajana abdina amul ja'aki. Sataja rombongan dari Komanten Lalake Serabu Epon dari Kota Sampang, sareng sedaja rombongan epon sekastajana abdina amul ja'aki. Hadirin wal hadirat sataja undangan rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menangka ungkapan rasa syukur abdina
da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sekak dima ya kesempatan pagi are makin kak dinto aptina sareng para ajunan ustaja ya karsa aki kaangkuy aki pangki bersilaturahim majlis kak dinto kalaban nyontuki oncengan epon kakanda Dr. Andes Ustadz Khalil min Haji Harun sareng Ibu Nyai Musamma sareng saja keluarga besar epon kak dinto dalam acara Agdun Neka seperti ilaksana kemarin kak dinto antara Nanda Riana min Haji sarjana hukum putri kedua dari Bapak Dr. Andes Ustadz Khalil min Haji Harun sareng Ibu Nyai Musamma sareng bekal raka epon Alfian Bustomi MH putra pertama dari Bapak Muhammad Makmum Exos dan Ibu Erina Morofilina serabu epon dari Jalan Mutiara Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang semoga Agdun Nikah seperti kelampan kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala itetiakia agdan mubarakan maksuma ban semoga perjalanan keluarga nanda berdua selalu diliputi rasa sakinah mawaddah warahmah ila yaumiz ziham amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu bitalafut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad semoga tetap itibaki dak nabi patan kaula ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dima beliau ampun apekta patan kaula ajunan dari alam kapuduan nuju da alam kapenteran semoga patan kaula sareng para ajunan ustaja langkong-langkong komanten seda dua ke syafaat beliau fi yaumina hadza wa yaumiz ziham amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sadaja tamu undangan sealengki sami-sami mulja sareng parcuka Al-Fakir minangka pemandu acara pasemuan bejalaku are makin kak dinto bedi ngaturaki susunan acara sebagai berikut. Acara sepertama yaitu pembukaan bisuratil Fatihah yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Khayaki Malik minangka pengasuh Pondok Pesantren Ad-Diniyah Somperbato. Acara sekepeng dua epon aropa aki pamausan ayat-ayat suci Al-Quran seperti imam sareng Ahinal Karim Ustadz Mahzun Karim SPDI. Acara senomor telok merupakan prosesi penyampaian permohonan dan mohon izin untuk dinikahkan Nanda Riana min Haji kepada ayahandanya Dr. Andes Ustadz Khalil min Haji Harun. Acara sekapeng empaepon prosesi Agdun Nikah diawali dengan pembacaan khutbatun nikah dari petugas kantor urusan agama Kecamatan Kadur dilangsungkan dengan Agdun Nikah yang akan dilaksanakan oleh wali dari Riana min Haji engki kak dinto Dr. Andes Ustadz Khalil min Haji Harun sendiri. Acara yang kelima yaitu pembacaan sholawatun Nabi bid-dufuf wal qiyam yang akan dipandu oleh Jam'iyah Sholawat Al-Banjari Remaja Masjid Darussalam Pancoran Pamarokadur Pamekasan saya sepue sareng patena Ahinal Karim Ustadz Zainullah. Acara sekapeng lema epon ingki kak dinto sambutan merupakan serah terima diawali dengan pemasrahan dari ketua mempelai laki-laki serabu epon dari kota Sampang dilanjutkan dengan penerimaan sekaligus atas nama sahibid dakwah kakanda Dr. Andes Khalil min Haji Harun seperti dibuaki sareng patena semulja Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Wahid MHI. Beliau selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Ad-Diniyah Somperbato. Acara sekapeng 6 epon aropa aki mau'izatul hasanah
bihikmatin nikah yang akan disampaikan oleh Petana Semulja Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Marzuki Jufri. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Jufri Aing Penai. Acara Kak Dinto peti diakhiri dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Petana Semulja Al-Mukarram Kiai Nur Khotim Maliji. Beliau selaku jajaran pengasuh Pondok Pesantren Al-Jufri Aing Penai. Demikianlah susunan acara dalam rangka Walimatul Arsh Epasemuan berjalaku are makin Kak Dinto. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan di suratil Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Khoyaki Malik. Disilakan.